Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ninabesilo, ninabamdlokombane vukudla amadoda. Sithi nje hi ngolimi lasemzini. Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Igama ulinde kuhle usibongiseni. Dr Life umntaka Khumalo. Qhamuka kwanongoma ehlala Nkosi kanza wethu. #Kwenzekwenzeke podcast new episode. Uyazi nawo sikulethela izinto ezimnandi. Baba hayi ahlehli siyaphambili kuphela #ke 2023 samba kanjalo right Ningizimu Afrika namhlanje ke seniphathele ke insizwa insizwa ubandile umntaka Ngema waziwa ukuthi ke uBabu Ngema lapha ku TikTok angithi izinto sezenzeka la emafonini siyamazi ke sonke ko TikTok enkundleni zokuxhumana zonkana uyatholakala kanti insizwa lena yazalwa lapha ke ML Moth ngonyaka lapha ka 1999 ngenyanga yesithathu kumhla ka 4 shuthi yasi ifika ke emhlabeni yaphinda ke lensizwa lapha ke yenza umatric wayo la ePine Town eClearwater ngonyaka 2016 eyenza lapha ke ephakathi high school kanti ke futhi lensizwa ke lena ke i-state comedian right he is a comedian uqale ku TikTok noma lolu dumo esimlandele lona lika TikTok ngonyaka ka 2022 last year uqala lapha ngoFebruary so ke yangabe ngisageqa amagula yebo ke baba wami. Hayi sekunjalo ngoba wami ngeke awufake ezinye ibuko naleli jazz awufake ezinye ibuko khiphe ezinye khehla khiphe ezinye uphethe nje set yabo Yebo. Mfethu uyaphila kodwa mfethu Ngiyaphila Dr Life njani nini? Hayi mfethu sibonga kakhulu ukukuthola mfethu ake ngiqale ngidluse eNingizimu Afrika kube lolu ukuxhumana nawe wayinsizwa evulela izandla ukuthi cha Dr Life yize engayazi kwenzeke podcast but I would love to come and see ukuthi wenzani lapho mfana omdala. Yebo ke impela uDr Life uthemethi cela ukuthi ngibe nawe Babu Ngema ngathi mina yebo ke ngizofika ngodli nakho ke sengifikile ngiphakathi ngigcwele istudio sithi #kwenzekwenzeke. Uma ungafuna ukukwenza hayi ke ngeke kuze kwenzeke ungakwenzi. Hayi ngeke mfowethu khona le ndaba owakwatrenda ngayo waduma ngayo awungikhumbuze ngizokubuza kwakuthiwa ngicela Babu Ngema ngicela ukukubuza ke Babu Ngema ke uwuthwena uhlula umbuzo lutho angithi impela nje lapha ngasho ngathi yimi osile ukunabo bonke namanje futhi ngisasho yimi osile. Babu Ngema ngizokubamba kanje ngamanje Babu Ngema ngifuna ukwazi ukuthi ke inkanyezi zingaki esibhakabhakeni ngizokubuza umbuzo uwodwa Yebo ke baba wami baba wami mina engingakusho uyabona embuzweni wakho uthi uma ungipheka yep wena uyafuna ukuthi Babu Ngema ukhetha ukuthi ngikubuze imibuzo emibili elula okanye owodwa onzima yebo mina ke baba wami ngihlale ngikhetha owodwa onzima ngoba nihlambi zingaki inkanyezi Babu Ngema zo 24 baba wami esibhabhakeni Babu Ngema zo 24 sho impela kunjalo zo 24 baba wami usuthi ulandela umbuzo umusi ufuna ukubuza ukuthi lokho ngikuthatha pha ngitshela abantu ababukeli bekwenza ukuthi lokho ngikuthatha phi ngizobe sengiyakuchazela ukuthatha Babu Ngema angithi phela babami besivumelane ngombuzo wodwa Ningizimu Afrika usengaphakathi endlini ezokusakaza insizwa ke yaKaNgema ubandile yezwa nje igama elihle kanjani nje ubandile right ke qhawula kwethu akasihlale kuwena uyinsizwa ekhulele ezalwe eMelmoth but yakhulela kakhulu la ePine Town makhelani wethu kuthi na studio isikhona njengoba thina sila eSiyanda right mfethu sithathu sibekeke uyinsizwa ubukhule vele ucabanga ukuthi comedian noma nje kuyiqondanele kwenza kanjani qhala kwethu baba wami engingakusho mina ngikhule nginakho lokho ekuthenini ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngivele kamabona kude njengoba kunjena nakho ke sengivelile kumabona kude kodwa uma ngizokulandisa nje ngomlando kancane ngitheme ngise high school ka grade bengenza ugrade 9 yes khona uthisha wayengifundisa iarts yes iarts lo thisha lona
into ayisho kimi wathi Bandile ngicela ukuthi ngikushintshe ngikuyise kwesinye isikole ngifuna uyoqhubeka nearts uyokhetha iarts ka grade 10 ufike ethi ukhetha isikole sakho shuthi ayingekho idrama into ayingekho idrama leyo into ayingekho idrama cause ngikhona ekudwebeni ngikhona ekulingiseni uyabo shuthi yena wayebuka leyo nto leyo ukuthi no man lengane lena mengase ngiyithathe ngiyisi ingabe ingaya kude empilweni uyabo so mina ke ngesingami nangokuthanda mina engangifisela kona mina babami ngangifuna ukuba iaccountant ngibese ke ngishaya indiva ke leyo yakhe ukuthi ngihambe ngiyolingisa kanjani ngakhetha lokhu ke okuzofika impela ngathi bengifika lapha zami emthumeni hawu zama baba wami ngamkhumbula uthishela ngamkhumbula yabona nje ngimkhumbula manje sengihamba ngani ngokwesiphiwo nokwangethalent uyabona ayelibona yena ukuthi engabe ngifaka kodwa ke ngeke ngithi mina yonke into inesikhathi sayo mfowethu okushuthi ke ube ulolo hlobo lomuntu yayisi leti ikhona shubone mhlawumbe eclassini nasesikoleni ubungena kulezi zinto ezenziwayo zama art impela kunjalo angikhumbuli nje ngifeyila lento ekuthiwa iart even isinikezwa nje kuthiwa nakhya lingisani lapha ya ngizolingisa ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngenza ikhanda laMandela la Nelson Mandela ngobumba ilapho kangibona khona kwakwenziwa lezi zinto ekuthiwa yini ama sculpture ngolimi lesilungu basho njalo kodwa ngiye ngisho ke mina ukuthi ngenza leyo nto leyo baba wami ngayibona ukuthi no man ngiyaqualifya ka-art kodwa i-art angiyithandi uyabo ikanjalo indaba so ke uthando ke luka art lukhuliswa yini sesilibona seliqhakaze kangaka engingakusho baba wami ngo 2022 ngo February last year ngiqala ngena ku TikTok ngangena ngumuntu ozoyidlalela nje angizange nginotice ukuthi abantu bengase beyilangazelele beyithokozele nento engiyenzayo uyabo kwa ukuthi ke the time bona bethanda lento engiyenzayo ngoba ngangithi nje into engizoyenza bese ngiyayiyekela uyabo abantu mengifika bayithanda lento lena sekuphoqa ukuthi ke manje kube into engiyenzayo ngoba abantu abaningi bathini bathi hayi cha Babu Ngema uyasiphilisa ngangingakayitholike lapha icontent ngangisenza nje ama video ngiyipostela till ngifika la khona sengiqala leyo umtathelike mangifika kuleyo umtathelike baba wami ila engifika khona ngibuzwa lapha yana kuthiwa Babu Ngema zonke lezi inkomo ezila eplazini ezakho yini bese ngiyasho ke lapha nami ngithi yeboke ezami zonke lezi ayinkomo lezi yana ebesiyabuza intatheli lapha ithi Babu Ngema ngizokubuza imibuzo nje embalwa ngalezi inkomo zakho manje Babu Ngema lezi inkomo zakho lezi zidlani la Babu Ngema abuza khona ukuthi la Babu Ngema abuza khona ukuthi yipi lemnyama noma lemhlophe uyayibona nakhona lapho ngibuziswa ukuthi le ntatheli iyangiphazamisa ingifica ngiyayisebenzela uyabona senginama ake ngithi kuyinyakazisa athena lemhlophe ethi uqala kulemnyama lemnyama bese ngiyamtshela idlutshana lemhlophe yona naye futhi idlutshana abuze futhi lezi inkomo zakho Babu Ngema ihlalaphi bese ngiyabuza mina ethi yipi lemnyama noma lemhlophe uyabo ebese yaphendula ethi lemnyama bese ngiyamtshela ihlala lapha esibayeni ethi lemhlophe yona ngithi nayo ihlala lapha ihamba imibuzo izifike lapha ekugcineni izicasuke lentatheli le isiyabuza Babu Ngema kungani kanti ulokhu uthi emnyama noma lemhlophe kubeni impendulo efanayo bese ngiyamtshela ingoba lemnyama eyami ethi lemhlophe nginayo yami ay bafethu creativity bafethu creativity I applaud creativity bafethu uyabona makhunywa ngento umuntu angayiphangi yabona makhunywa ngento nje isegazini ayifethu no unasakhiwana kasamshefashefana kodwa bathi lapha mase bengeyisa lapha bengibona ngivela ko live bethi awuvelaphi yabo ngithi umuntu ethi uvelaphi ngiyamtshela ngivele eMelmore
Mfowethu ake siqale la sikhubeke sisize la ekutheni ke abantu ke balangazelela ke umsebenzi wakho ku TikTok wangena wathi shi ku TikTok ibaleke ngani ngoba ngiyabona ukuthi uqala ungena ku TikTok ungene umuntu oboyipostela izinto nje ebihlukahlukene wawusuyayithola icontent yakho ukuthi ezintatheli ezabantu ihlangothi ungangena ngoba ungalandela abantu abaku TikTok abahlukahlukene bahluke ngama content njoba sila kwi podcast sihluke uma ufuna ukukhuluma ngekwenzekwenzeke you will identify ukuthi kwenzekwenzeke ihluke ngo1 no2 no3 so now ngifuna ukwazi wena ukuthi kubaleke ngani as a TikToker ukuthi ube ne content engingakusho baba wami ngami mina okanye siqhaza content yini content ngoba uzothi omunye ayipela hayi umuzo content yes i-content ngokwami ukwazi nangokuthi futhi angifune ukuphikiswa mase ngichaza ngoba kungenzeka ukuthi ngichaze lokho wena ongakulindele uyabo sure mina ngokwami i-content indlela nami engenza ngayo ngisticke kuyona leyo nto leyo njengoba mina ngisticke manje eintathelini iyona content yami ke leyo eyeintatheli hayi lento ukuthi ngilokhu ngixuba ngifaka yonke into yebo so kubaleke ngani ke ungatshe umuntu ofuna ungena ku TikTok naye ocabanga ukuthi ucreative ngaleyo ndlela ukuthi yini balekile ngokuthi abe ne content yakhe into engayisho ke kumuntu okanjalo osafisa ukuthi angene kulezi inkundla zokuxhumana asabalala uma une content njengokuthi akumele usticke kuma content abantu uyabo noma wenza ama voice cover enza ama voice cover kodwa iba ne content yakho ebhekene nawe ukuze uthuthuke wenze okuhlukile ungenzi lokhu okwenziwa yiwo wonke umuntu ngiyakuthola mina uyayibona lonto naye nje ikwenza kwenzeke podcast ngibizwe kuyo namhlanje engikholela ukuthi naye yenza okuhlukile yabo nje mangizakhuluma ngama podcast I don't think ukuthi khona i podcast esekuyabiza abantu abama TikTok ngwesibili khona uzakewe you remember uzakewe so now we acknowledge i technology we acknowledge u TikTok ukuthi uwona abantu asebemuvele kuona kakhulu ngiyakuthola mina ngiyakuthola yebo baba wami right mfethu ngifuna ke ukubheka ke ukuya phambili ke lo msebenzi mawenza ku TikTok because kufuna umuntu understand ukuthi uthatha singana mhlambe i video nje uthatha ifone uthi 1212 mhlambe 5 minutes inyana ukukhanda i video A1 ozoyiposta kuye ukuthatha isikhathi esingakanani usuku wenzani ngibona nene ijazz elibizayo yabo liyashisa nalo kodwa hey baba ikhumule baba wami hayi ngeke na imvumo sengiyitholile yokuphumula leli ungcona kuvela ukuthi yebo hawu angijabona ke sekuvela nane blend ukuthi leli igama leli kahle njengobuzo kuthiwa uMr yebo ke nje ubaba ngiyashisa lama lights esifakwe wona nami ngijulukile hey lama lights esifakwe wona la ayashisa ake ngishintshe nazo ufake ezinye yakhe hawu bakithi yebo yeah right ke hlala emuzo nami ke mfethu ngiyenza yonke lento le process ngiyenza ngefoni and kungithatha isikhathi mhlawumbe uyaphela u30 minutes ngilungiselela i-video engizokwazi ukuthi ngiyikhiphele ebantwini uyabona lento ifana nokuthi wenza ingoma sometimes uyachoka sometimes uthi uyayenza uzwe kahle ukuthi no man ayenzekile ngalendlela mina ekumele ngiyideliver kubantu ngayo uyabo bese ke ukuthi nayo ke camera sengiyawenza ke lama video lawa mase ngiyenza nami ngifuna ezongigculisa engikholele ekuthenini nabantu futhi bazoyithokozela imisifuka kubona yebo so now it's around 30 minutes one video around 30 minutes ukhiqiza kanjani manje uswafaka kanjani per day ufaka ngaki mhlambe umuthatha ukubheka kahle ngisafika bengifaka noma ama video awu6 7 ngosuku uyabona ukuthi loyo umsebenzi kushuthi isikhathi esiningi ngisichitha ku TikTok mina uyabo so even nedata yabo data iyangibulala le yanto edatheni like
ama video awu7 cabanga ukuthi mengizokwenza ama video awu7 ngosuku ngithi kuyenzeka kudlule ku30 minutes ngenza leyo nto uyabo into kanjalo so baba wami ke ikhona into oyenzayo ngaphandle ukuthi nje ubusugxile ku TikTok as usuqala ungena kwi art because njengoba usho une talent loku actor izinto zakho u-creative and mhlawumbe uzalo or any episode or any mhlambe ke drama engakwazi ukukusondeza even emsakazweni ngo-act emsakazweni eqephini zasemsakazweni so leyo nto le into enjengalezo kukhona nosukuzama noma usukwakuzama noma you just raising your hand ukuthi anyone ngisho nje kanjalo baba wami ngithi I'm just raising my hand ngithi nje anyone ngoba bekungakabibikho lana ebengisacelwe khona okanye nami ngisafaka khona ukuthi ngiyacela ukuthi ngivele kodwa ikhona insizwa lensizwa lena ekuthiwa unkululeko sengimkhohliwe isibongo kodwa bewuthemba lapha kwi story lesi i-deep city oh yes uyena umuntu lo engike ngixhumane naye owangitshela ukuthi Babu Ngema engazi ukuthi kunalabantu lababezwa ngana ama agent abathi cha Babu Ngema ngathi khona la esikudinga khona manje bathi nomnini mase ngifikile nje kwaNdonga ziyaduma kanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda abathi angosho ke mase ngifikile manje ke nami phela kusamele ngihambe ngiyolanda amandla ekhaya komama yebo yes no I get the point mfowethu so mfowethu ke ingqinamba ke ongathi ikhona ku TikTok noma ke kulento ngoba nje manje siyaziwa mawuqhamuka sethiwa nangu Babu Ngema so kunjani i-challenge kuyaphileka emphakathini nasendaweni ongakuyona ke lapha na lokho nyanene ePinetown mina baba wami ngisho ingane encane emgaqweni mengiqhamuka nje sithi ngicathi Babu Ngema sengicabanga ukuthi mawucha angisayike mengiqhamuka phela ngithi manje kumele ngiqale ngipractice isikole ngithi yabo abasho ukuthi bathi cha bona mangiqhamuka nje ngisho endaweni baba wami into eyenzakalayo ngisho ingane encane uyizwa ithi yebo iyashisa esikuyona kodwa nishukela unoshukela kodwa phela baba wami lokho BP ngeke singabi nakho sathwala ngama truck azingalibona itruck elibhala uBP ngeke singagula yabo sure okay mfethu so baba wami into engayisho mina njengomuntu othandayo ukuthi abantu behlale bejabulile ngaleso sikhathi ngingasho ukuthi mina kuyaphileka ngiyajabula ukubona umuntu nami engijabulela nami lo muntu angikhombisa ukumxwaya ukunalokho nami ngiyamjabulela ukuthi hayi lo muntu kushuthi uyangazi uyabo nanoma ikephi la engihamba khona othi nje hawu nangu uyena lo muntu ngisho oqala usayibuza wena usayixukuza umqondo uthi hayi mina cha ngicela ukushuthi nami sengithi ayikho inkingi uyayibona lonto ngenxa yokuthini mina ngikholele ekuthenini phila nabantu kahle kahle lento ithini baba wami ithi you rise as you live uyayibona lonto sikhuphuka kanjalo nawe njengoba ungibizile angithi ayibona lonto ungimeme ohlelweni lakho nami ngangakhombisa ukuthi no man okay nginama followers lo muntu akana ama followers no sikhuphulana kanjalo baba wami ilokho nje kuphela emphakathini kuyaphileka yonke indawo umuntu ngabantu washaya khehla akufani nawe kodwa phela Babu Ngema yebo right ke Babu Ngema mfethu angazi singayigcizelela kanjani mhlambe kuleyo ukuthi abafisa ukuxhuma abafisa ukuthi uacte abafisa ukuthi ube uMC because you have a talent ukuba uMC uba program director lapho siphathele ushele emshadweni nakuphi ukubanqenqa nje kabiyami ukuthi umuntu omusha uyacela baphumele obani basilekeleleke nje ke siyisonkana singabantu abasha umuntu onosizo yebo ke baba wami engingakusho uyabona usizo lukanjalo baba wami thiwa ingane engakhali ifelembelekweni baba wami nami njengoba ngila usizo kwimanje ngikhala ngedatha uyabo njengoba ngikhala ngedatha abantu bona bafuna umsebenzi uyabo ukuze abantu bejabule nami phela ngijabule yebo kodwa engingakusho ngiyacela officer ukuthi Babu Ngema ezomphathela uhlela hayi Babu Ngema ukhona uyatholakala ngingasho nje ukuthi
uyaba available ngesingisi Akayitsheli. angitshela ngisiyelo umuntu oyitshelayo nanokuthini lento ekuthiwa impakamo ayanginayo Hayi, mfowethu. ngihamba ngepace enginikezwe umdala ake ngisho kanjalo ngiyatholakala nje endaweni eningi engicabanga ukuthi mhlawumbe lokho into ozoyibuza yebo Okay. Ngicabanga ukuthi sesifika emaphathelweni mfowethu. Baba. Njengamanje I'm just having ama questions are 3 ama questions are 3 this question ama questions avulelekile unelungelo lokuthi uthi khumalo no hayi angiyazi then we pass okanye mawusiphendulile sibuyisela kumbukeli wethu ngasekhaya ukuthi ajaji ukuthi lento eshilo I right noma ayikho right right we can start singaqala okay question number 1 ngicela uyiphendule within seconds seconds lento ngizoyibuza Babu Ngema sidlala 3 questions 3 questions yeah ungatatazeli Imibuzo emithathu yebo right yebo ke unenhlamvu engaphi nenhlava zo 6 hayi wena uyangiroba uyangiroba kodwa Sengikhohle nokuthi ngugqokile uyabona ngibubuza uyaboka yeah nenhlava zo 6 angazi oh ithanda ukuba tricky ke bengingalindele ukuthi ngazongibuza ngento kanje hayi awuzo question number 2 yebo question number 2 uthi ke umabonga wosuthu akabulala uyasiza liqotha imbokode nesisekelo umabonga wosuthu nina amabonga wosuthu akabulali uqotha imbokode nesisekelo umabonga wosuthu akabulali uyasizile qotha imbokode nesisekelo ezinye zezibongo zamakhosi akithi kwaZulu ebukhosini yazi kwaZulu ukuthi sikhuluma njengamanje ophethe inkosi uMisizulu kade kukhona umdlokombani vukudla amadoda msukubuza imbuzo yami so kade wawukhona ubheka uZulu ubheka uSuthu ubheka uZulu bekose kuqhubeka njalo kodingani kompande kanjalo njalo so yena umphi ona lezi ibongo ngiphinde hayi mabonga uSuthu akabulala uyasiza liqotha imbokode nesisekelo ezingabani lezo bongo kulamakhosi akhona akwaZulu sedlula pass mhlawumbe simpe ngingaqadelela khona vungaqakheli ngitshela answer ayi yasidlule baba wami zinomthume awu ngawuvela inkosi uthenga unikile amakhosi ayinqaba mhlawumbe ikhona answer kulamakhosi akunika wona ayi mina phela bengizothi mhlawumbe amakhosi awu13 ngokomlando wakwaZulu awu 13 yangele khona okay it's fine asiqhubekele phambili question number 3 yebo angizothambisa ke manje thambisa baba wami kuyazwela thambisa nice kuleka umkani wami wena ngikuphethe ngikuphethe right question number 3 umlobokazi uhamba esegcobile isaga leso kungabe sisho ukuthini angithi ngumZulu ungeke yabonga umZulu umlobokazi uhamba esegcotshiwe uhamba esegcotshiwe hayi esegcotshile uhamba esegcobile umlobokazi uhamba esegcobile isaga kungabe sisho ukuthini mhlawumbe phela ngeke ahambe phashile yabona usuke ecobana qala baselinda noma ucoba idon cha phela sikhuluma angithi phela umlobokazi umakoti noma usuke balela ukuphasha nje umakoti manje uhambe esegcobile kubo wenzela ukuthi engahluphi ingane lapha emzini hayi noma ngisho kahle kodwa ke lombukele ekhaya ayingeka nichaze babukele yena uhlabeni ulawule limlekelele babukele Babu Ngema usile impela kodwa ngeke akwazi konke awu ngabe sengiyisichaza amazwi impela
Ngiqala kithi asibonga kakhulu mfowethu. Indlela nje yokuphila sizama ngayo kuya phambili. Sibonga kakhulu eNingizimu Afrika. Thanks Babu Ngema ngokuphendula kwakho mfethu okukhombisa okukhulu. So inqobekela phambili mfowethu ukuya phambili. TikTok into edlulayo sometimes ngiyacabanga yonke into inesikhathi sayo. So isikhathi siqhubeka Babu Ngema ukuphi ubhekaphi uphusha ngapi? Isifiso sami nje ukuthi mhlasimpe vele kuyokwenzeka ukuthi udlule no TikTok kodwa uTikTok awudlule phela sengaziwa mina uyabo sesaziwa sabantu ukuthi hayi sikhona nathi uyabo italent elikhona njengokunje manje mhlasimpe khona umbukeli obukayo mhlambe ongaba nesifiso sokuthi no man lo muntu lo ngingamfaka mhlambe estoryini esithile noma ngingamfaka ohlelweni leredo lithile uyabo ungabusabheka ukuthi incwadi le ningane yabantu kodwa ke kubalekile ikhono uyabo isiphiwo umuntu asuke naso kuhle uma isiphiwo usebenzisa ngendlela eyiyo uyabona mina baba wami indlela engizama ngayo njengamanje angitohoza indawo Mntakababa uyabo njengamanje igama lami la yebo-ke ilona engizama ukuthi ngilenze libe yibrand njengamanje nali ngiligqokile yilo naleli futhi ofuna impahla izinto lezo nami njengamanje engithi angingene kuzona since amathuba omsebenzi engekho uyabo so nami indlela mhlambe engithi okay no man bakhona abantu abajabulayo mabengibona abaqoke izikipa zami phela bengisupport uchaso nje engalithokozela ngoba isifiso sami ukuthi mhlasimpe ekugcineni ngibe nalento ekuthiwa isitolo uyabo mhlasimpe nami ngingagcina sengumuntu owakhayo amathuba omsebenzi since amathuba omsebenzi engekho yebo ke baba wami so current ungathini ke umuntu omusha ongasekhaya noma kumuntu nje onetalent ofana nathi kabe yamozabalazayo siyazabalaza mfethu siyazabalaza ngendlela esimanga njengoba usho nje ukuthi uyazabalaza uthini nje umqinisa idolo ukuthi hayi ndoda amadoda awedwa la uzabaza khona baba wami uyabona lento lombuzo lo ukube uthi Babu Ngema ungathini mhlambe kumuntu osephosa ithawula uyabo mina impendulo yami ihlali yodwa lapho ukuthi mbukele ekhaya wena osulahla ithawula kazi uzogeza ngani uzogeza ngani isiqubulo-ke leso kukhomba ukuthi uma usulahlile ithawula ngeke usageza ngalutho so engingakusho ukuthi mbukele ekhaya ungagive up ukugive up njengoba kade ngingabe ngisayala ke ngoka matric ukugive up empilweni kufana nokuthi uzenzele ususendlini yangasese usufikile usuphakathi uyimoshela usufikile usuphakathi usuyibuka leya ndawo leya kumele ngabe uhleli kuyona bese uyagive up bese sizose kuthiwa khona abantu abanomona khona abantu ababulala abanye abantu kuqala lapho ukuthi abantu bangabe nayo into eba passionate ngayo noma ebakhuthazayo noma kuphuzelayo but kezwakala lento baba wami ifana nomuntu angisho ukuthi ngithini khona umuntu okudlela umona uyabo angazi ke noma umona uyasuthisa yini kodwa lo muntu uthe kudlela umona ebese mhlasimpe thola ukuthi lo muntu loyo mhlawumbe umndeni wakhe ama scientists esintu ayibona leyo nto bayakwazi ukuthi bekugqilaza ungahabisaya phambili ngoba mfethu uyabona siphila nje ogqilaza lapho online yabona Dr Life lento lena singayikhuluma sakudlala sithi siyasho nje kodwa impela bayagqilazana abantu ekugqilaza umuntu ngento nawe oyiphushayo kuyona uyabo kwesinye isikhathi ukufica isikhathi uwedwa ucabanga ukugive up kuyona leyo nto kodwa ngobani wena uyazi ukuthi uphokopheliphi uyazi ukuthi ngiye ngithi mina umuzalelwe ehluphekweni mhlasimpe umuzalelwe mhlasimpe ngizothi nje umuzalelwe la thiwani untula noma yini ekhaya elintulayo elingathatha entweni kukuwena yebo leso simo leso ungazalelwa khona
kodwa it's your choice ukuthi Yes. ukhulele kusona uqhubeke Power. kusona Power. yebo ke baba wami inamandla mfowethu uyayijuzela Kufana- uthi awunalutho uyabo ichoice yakho leyo ichoice yakho leyo kufana nomuntu othi Babu Ngema mina Babu Ngema angazi ukuthi ngizodlani ikati leleziko mntaka baba lapha ekhaya umi kati leleziko mina ngizokunikeza iplan mina ekhaya salidla lelo kati laleleziko ngalifaka umkhonto nje salosa salidla salala sisuthi ngalolo suku yebo yebo baba wami bafowethu sesifika emaphethelweni uma umdinga Babu Ngema ezokwenza noma abe yini noma ufuna act mhlawumbe entweni zakho ihlelayo noma ufuna umdlulisela kubantu aba right ukuthi okay mfethu italent lakho selithanda noma ufuna ukumqasha as MC njoba nami nje kukhona kade sixoxa naye offline off air ukuthi sithanda khona yes I think nje June expect something ukuthi kukhona into engizoyenza umcimbi nyana but ke sikukhona khona lokho ukuthi ke siyaxoxa njengamadoda uthi okay mfethu asilekelelana so utholela kanjani Babu Ngema inamba zakho bazosilekelela konjiniyela ukuthi bayiveze la ngaphansi yebo ke inombolo iyona impela le esescreenini ithi 082 Sure. 6411 770 na ku YouTube Babu Ngema ukhona ipage lisalisha ichannel ichannel isayintsha lapha yana uthi @qape24_RSA hayi ku underscore lweni ubhala ngamagama u_underscore ilo yakesho lapha phansi lo ya sihambe siye ku TikTok ke sekuBabu Ngema uMr yebo ke kodwa uma ubhala nje uthi Babu Ngema hawu ngisuke sengiqhashile ungakaqedi nje usathi babu ngoba hayi phela trend lapha then Facebook awukho ku Facebook qaphelani Ngema qaphelani Ngema yebo nomfowethu sibonga kakhulu iqhawula kwethu hlezi kuyintokozo uba namaciko ikakhulukazi kuningi sikufundile ngane yakwethu sengathi ungakhula nje uye phambili ndlondlobale sikwenzeke siyakufisela okuhle kodwa sithi nje amen baba wami kubonga mina kakhulu ngibonge nje kakhulu qhawe ukuthi ungimeme lana bafowethu nina enilandela uBabu Ngema bengicela nje bafowethu nifike lapha yana nithi nje Dr Live mfowethu Menithe Dr Live nase nithi follow kukhulu okuzayo bange ku YouTube ke sitholakala kwenzeke podcast muthi noma usearch uDr Life uzongithola usearch kwenzeke usubscribe kumahala usubscribe sibakhumbuza usubscribe ku YouTube kumahala awubathe ngendlela kodwa leli gama lelazi kodwa kukwenza njalo kumahala nivule nalento ekuthiwa yindaba notification ibell leya ukuze uma kukhona umsebenzi ongenayo omushasha isheshe pop up kuwe lapha yana imessage yebo siyabonga kakhulu mfowethu ningizimu Afrika sithathe ithuba sithi isandla dlela ikhanda ulinde kuhle nobandile Babu Ngema Mr Ngema TikTok uzomthola siyabonga kakhulu insizwe eseyincane ke siyabonga kakhulu na kwi podcast ne team yonke ekhona ngaphakathi ekuyona ke senzela lo msebenzi ukuthi uthole usezingeni eliphezulu ulinde kuhle umenze gebegeme salebuzana ukuthi ngidlula kanjani indoda ongayithema uthatha ungayithema ikuze abanqindi ucijo kodwa bayakhonjwa ngobe sabukhibe siqhanda bathi ihlabani kwezinye maqede zanyonkoloza isizulu asitoliwa kanza kwethu sithi nje salute siyabonga yebo ke nami nje ngithi nje yebo ke Kwenzekwenzeke